Kad gledamo mjesec, on nam se čini prilično blizu, ali koliko je on zapravo daleko od Zemlje? Često viđamo slike mjeseca i Zemlje i tu je on prilično blizu. Međutim, te slike su izobličene. Mjesec je puno dalje nego što izgleda, negdje oko 390.000 km dalje. Da bi dobili sliku te razdaljine, možemo zamisliti ovako. Kad bi uzeli sve planete u našem sunčevom sistemu i stavili ih jednu pored druge, između Zemlje i Mjeseca, još bi nam ostalo prostora. Negdje oko 9.000 km. Da, baš je daleko. Ali kolike su te planete u biti? Naša Zemlja je velika, treba nam dani da je obiđemo. Ali nije tako veliko u odnosu na druga tijela u svemiru. Merkur, Venera i Mars su manji od Zemlje, ali malo dalje imam Uran i Neptun. Uran je čak 4 puta veći u prečniku od Zemlje. Također, njegov komšija, Neptun, je približne veličine. Šta to znači? To znači da bi teoretski mogli staviti oko 57 zemaljskih kugli u Neptun. Da, prilično je veliki, ali nije najveći. Saturn sa svojim prstenovima je jedna od najljepših planeta, ali koliko je on zapravo velik? Saturn ima 83 puta veću površinu od Zemlje, a 764 puta veću zapreminu. To znači da bi mogli staviti 764 Zemlje unutar Saturna. Ali nije on nije najveći. Dolazimo do Jupitera, najveće planete u sunčevom sistemu. Jupiter je 1321 puta veći od Zemlje, što znači da bi 1321 Zemlje stale u njega. Pravi div. I kako bi izgledalo sa Zemlje kad bi zamijenili ove planete sa našim mjesecom? Pa prvo, Merkur. Ništa posebno, prilično iste veličine. Mars je malo veći, bilo bi zanimljivije. Venera je još veća, tu bi već nastali problemi na Zemlji. Neptun i Uran prilično slični, preveliki za Zemlju. Saturn sa prstenima, bio bi prelijep pogled. I na kraju, Jupiter. Naravno, kad bi bilo koja od ovih planeta bila zamijenjena sa mjesecom, bila bi havarija na Zemlji. Plima i oseke bi bile puno veće, što bi dovelo do velikih poplava, raznih elementarnih nepogoda i izumiranja ljudskih bića. Ali kako bi bilo kad bi mjesec bio bliže, kad bi bio iste udaljenosti od Zemlje kao međunarodna svemirska stanica, bilo bi zastrašujuće. Mjesec je baš savršene veličine i savršene daljine. Kad bi se bilo šta tu promijenilo, Zemlja ne bi bila onakva kako je mi poznajemo, a s tim možda ne bi bilo ni ljudi. Zato budimo zahvalni mjesecu zato što je tu gdje jeste. Hvala još jednom i sretno svima.